Voin hi June ni som paruk sang ni som ni pakhat ni lai ni ania. Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te chibai vek ole. Tuntum chu CT Lalinoman Middle East buena chungchang news apuat sei kanon share chuak dona. In beng ti var tu ani nge kan bei sei ani. Rina in Israel le Hamas le Islamic Jihad haute buena khu aril ruriau maya. Chuti maya remna sa uyan tanchu arinom lo hle ani. Cheer tran hal teang Israel in Gaza Strip an bom le ta Jerusalem khopuya Judah ho le Palestinian an inti boy le tran tukin Juni som paruk sang ni som ni pakhat jing lam khan Israel Air Force te chuan Khan Yunis Gaza Strip a Hamas ho te meeting leina mun tur an boma AFP News te AP News chuan thile hliam anom ti hriat ani lo anti hetianga Israel hoten Gaza Strip an bom chan hi nimina Hamas le Palestinian hoten balloon engemoza chu Israel chimlama ron chuin chutiang balloon thlok chu achunga oil al theida in layatla khan ramati kan chiam theiwangani Bible Superman Samson Khan kumbc sangkhat somsari panga tanga sangkhat somriat pathumin kara sihal zathum zet manin anmaya tron khomin an meile mei inkara mei chera da chuan Gaza kho che vela Philistia ho omte bu phal le bu mun le olive munte alotikang sete uto ang devin kumin sang ni somni pakhata Gaza Strip a cheng ho te poin Israel ram ti kan nan balloon an mangtang kai thiam ve hle ani Gaza Strip atanga balloon on chuate hi Israel ram chimlama tlain mun somhnia kang mei te na de wati chuang ni in Israeli Fire Brigade chuan an soya poi khoilian thamero anei lo anti hetianga Gaza Strip atanga balloon anon chu achiam chan chu nimina East Jerusalem khopuya Judafir fiakanti far right Jewish hoten East Jerusalem chu Damascus gate atanga ron lutin kong anon zowangania chumi an du lo nalan tirna ani hetianga far right Judah du room ra deuten Damascus gate atanga Old City thlenga kong zona the flag march an nei don hian Israel Security Force te chuan Damascus gate a chuan Palestinian Arab hotele Judah kulmuk hote inti boilo na turin thir mangin bangan siama dai dan na thatak an no siam ni in Al Jazeera News chuan a ziak ani Judah hoten Jerusalem kongzo the Jerusalem March the flag march hi kumtinin kumsang kasakwa somruk pasari 6-day war a hnen an chan an hria rengna le East Jerusalem an lak hria rengnan an nei thin ania kumin mai ni soma nei an tum khan Israel le Hamas le Islamic Jihad te indona chu ni som pakhat chunga thlen pha Palestinian zanhi somnga paruk thin no pang somruk pasari baka meisia somthum pakuan thia Israel lampo Hamas Islamic Jihad hoten rocket sangli zani chunga Israel an ka chiam wangin mi som palin an lo thi pha to bok ani ni som pakhat nuwa Egypt le Qatar malak na in inka hai om thaya ma se an inka hai ceasefire bo khi chele thut theidin huna ding reng angani an ti thin ani Judah du rum ra pol ten kong zone an nei hi Israel Social Sarkar Unity Coalition Government a Israel Public Security Minister Omer Barlev chuan phalna apea police te chu boina suak theiveng turin anin pe ani mipui ro rel na rama khoya po boina siam lova kongzo nei thei ani lom Jerusalem chu namtin sa khotin abikin Judah Christian le Islam te khopui ania masa Israel ram ani ati Judah far rights kongzo tu te hi kumno panglam le sa kholana zual sa khomi upalam mantam berani anti Jerusalem March flag march nei tu te chuan kongkama Palestinian Arab ho te chu au khumin Arab ho thiro se tile nakba voi ni na alo thleng me kani ti te in an au khumani nakba ti chu kumsang ka zakwa somruk pasari 6-day war laya Palestinian noi sari don te ti hluma chuana soina tongkam Arabic tonga chiat vekna nakba ti na tongkam nen thumun ania Palestinian Arab ho te chuan nakba hriat rengna hun an mang phobok Palestinian ho te chuan an chithen fain ang hiala an puin an soi thin ani Israel Prime Minister thar ultranationalist Naftali Bennett sarkar chuan the flag march hi thotan ni khan phalna ati chuaka hei Prime Minister chuakta Benjamin Netanyahu sarkarin phalna lo pek to ania boina chu hlawa
kongzo an khapani vai chuan Benjamin Netanyahu le Likud party te chuan Bennett Lapid sarkar chu Hamas hotel katlom le nem lutuka anon pu an hlau ve boxi ani anti nimin thole ni kongzo na hian Juda rurum ratak Hamar Ben Vir Neset member po atel ve ni in Yodit Aronot ni tin chanchin bu chuan a soi Palestinian Arab MP te Ahmed Tibi Ayman Ode Osama Sadi Sami Abu Seda te po Damascus gate localin Police le Israel Public Security Ministerin Juda hotana flag march kongzo an phalsak chu andem thu an soya boina ti punlun tumna mayani anti Israel Security Force te chuan Damascus gate lo pun khom tum Palestinian ho te chu lo not darin Palestinian Red Crescent Paul chuan mi som pasari man ania ambulance ringot po som panga chopani anti East Jerusalem lam chu Palestinian hoten independent an ni huna an khopui ni tura an ngain an hausak burmaya ma se politician le hruai tu then khate chuan Palestinian hote zelen na pek chu Israel le ami pui te tan him lo le tura ngain Palestinian independent pek chu UN General Assembly ya meu ramza somthum chuang in pompui to ma se Israel le US le ram then khatin an pompui du silawa Palestinian tan omzia te chiam anei hlei theilo ani East Jerusalem chuan Israel police sang hi zet duty bel tiran nia nimina juda kulmuk hote kongzo wangin boina lian thamero achuak ri lo Hamas hotero anawin ro saku kuk thunga Hamas tu puang tu Khalil Haya chuan engkim chu dokana thlanmei theina ome tiin Israel nena han in beng berek le in khuai noi deuh po an chau view ni na soya Israel lampo an film khuru hle ani netivo khua Gaza Strip ramri bul hnaya te chuan Iron Dome defense system battery choble rupin Hamas hoten rocket manga anon ral sai le tak chiama tiin Iron Dome missile defense system le David Sling Davida Virvo manti maitenen anin raling chho hle ani Israel Defense Minister Brigadier General Benny Gantz chuan Chief of Military Staff te top security official le police chief commissioner te muin Israel mi tuma Judaimo Arabemo ti natin anom turani lo ti akhil ani Yair Lapid Israel Foreign Minister tharpoin Israel sarkar chuan in huat na le chin thliarna racism chu adu lova apal zam don lo chu tiang chu ngai dam thayani lo ati Mansur Abbas United Arab League Ram party hruai tu Bennett Lapid so che sarkar zom 2 point hetianga police le Israel Public Security Minister ten jutafir fiaktana kongzo phalnan pe chu ademin asoi selani nikuma Damascus gate atangin Muslim hun lutlang zongin judaten kongzo antuma mase police te chuan all city atangin Jaffa gate lama hruai koin khwaljin hoteluna kongka an lu tira ti chuan Jewish quarter lama tangin Western Wall trana bangan ti boka lutin an tong try ani Mohammed Staye Prime Minister of Palestinian Authority chuan kan mi puite nek che pin anom tiin Israel thil ti dan soi sela Jordan Foreign Ministry po in thu chu asiamin thil pom thailo tiin Jerusalem kongzo flag march andem thu an talang East Jerusalem Damascus gate chu Palestinian hotel una le chuana kongka berania Muslim chonghei tong trai Ramadan Ramzan thla April atanga May thla khan Palestinian hote Al-Aqsa Mosque sa localin Dome of the Rock Noble Sanctuary an tong traya juda then khatnen an ti boy chawa Hamas le Islamic Jihad helten Israel chu rocket sangli zathum velin anon ka chiam pha ni som pakhat zet Israel le Hamas hote anin do pha ta ani kha Muslim hoten juda emo sakho dang vuan tu te reng reng chu mibol ho tin anjinga khosa a chenga andu me uthin lawa juda tele Muslim hote chu anin mil tak tak thei donin alang love ole khati zong kha Israel le Hamas le Islamic Jihad hote buena kalzel city la rinama thu je kanon share chu theite ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan loma hundum tak mang turin kan du sakna kan hlana cheu